yesi tubaye ikaze inshuti bakunzi bacu ku Ibendera TV nge ubasuhuza nitwa Anacletine Rushwa nkuko bisanzwe. Uyu munsi rero tugiye kugaruka turebera hamwe iyi nkuru n'ubundi yakomeje kugenda ivugwa muri iyi minsi, aho turi kugaruka ku rutonde rw'abantu 15 bakuze kurusha abandi bose muri iyi si ya rurema. Reka ariko mbere yo kugira ngo tuze turamburira hamwe ibirebana n'iyi nkuru abateguriye, tubibutse ko ari ngombwa cyane gukora like na subscribe kuri channel yacu yitwa Ibendera TV, hanyuma kandi ugasangiza n'iyi nkuru turi kugenda tubagezaho bagenzi bawe n'abashuti bawe, kugira ngo mu by'ukuri dukomeze kugenda dusangira amakuru meza kandi agezweho. Reka mu kanya gato cyane nze turambura iyi nkuru mu by'ukuri ikomeje kugenda ivugwa hirya no hino. Iyi nkuru ivuga ku bantu bakuze babayeho ku isi kandi imyaka yabo ikaba yaragenzuwe neza hifashishijwe amahame akomeye. Bamwe bitwa ba superstar centenary, ariko ngo nubwo byizewe cyane ko aba ari bo bakuze kurusha abandi, ngo ibimenyetso byabo byabonetse ngo hari abo byagiye bigaragara ko bidahagije. Uru ni rwo rutonde rw'abantu bakuze ku isi, imyaka yabo ikaba yaramaze kugenzurwa hakurikijwe amahame n'imiryango yemewe yakoze ubushakashatsi bwemewe. Bigaragara ko aba rero babonetse nk'abantu babayeho bakaramba mu myaka. Iyi groupe y'ubushakashatsi yakoze ibingibi ni groupe ya gerontology cyangwa se GRG cyangwa Guinness de Record. Uburyo bwo kugenzura GRG ku bantu barengeje imyaka 100 bisaba byibura ibyangombwa bitatu: ni ukwizerwa kwabo, ibyanditswe, ndetse n'imyaka aba bantu bagiye babaho muri iyi si. Kugeza ubu umukecuru ukuze cyane afite imyaka yemejwe akaba ari Umufaransa Jeanne Carmenti, wapfuye afite imyaka 122 n'iminsi 164 yose. Naho umugabo ushaje kurusha abandi wemejwe ni Umuyapani Jiro Moni Kimura, wapfuye afite imyaka 116 n'iminsi 54 yose. Mu bantu 20 bakuze mu bihe byose kandi bafite imyaka yemewe, 13 binjiye ku rutonde nyuma y'itariki ya mbere Ukuboza mu mwaka 2012. Hakaba hari kandi n'abandi 7 binjiye nyuma y'itariki ya mbere Mata uyu mwaka w'2017. Dore urutonde rero rw'abantu 15 bagizwe n'abagore gusa, kuko abagabo bakuze cyane imyirondoro yabo ntabwo yabashije kugaragara neza, ariko kandi usanga henshi abagabo ari nabo bapfa bakiri batoya. Ibintu nabyo bishobora kuba byarabaye intandaro yo kuba nta mugabo n'uyu n'umwe wagaragaye kuri uru rutonde tugiye kubagezaho. Ku mwanya wa mbere rero nkuko twabigarutseho hejuru gatoya, turahasanga umugore witwa Jeanne Carmenti, wavutse ku ya 21 Gashyantare mwaka 1875, akaza kwitaba Imana tariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka 1997, aho yapfuye afite imyaka 122 n'iminsi 164. Akaba yarakomokaga mu gihugu cy'Ubufaransa.
ku mwanya wa kabiri w'uru rutonde turahasanga umunyamerika witwa Sarah Kunosi, akaba yaravutse tariki ya 24 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1880, akaza kwitaba Imana tariki ya 30 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka w'1999, aho yatabarutse afite imyaka 119 n'iminsi 97 yose. Ku mwanya wa gatatu turahasanga umugore witwa Nabi Tajima, wavutse tariki ya 4 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'1900, akaza kwitaba Imana tariki ya 21 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'2018, aho yatabarutse afite imyaka 117 n'iminsi 260, akaba yari umuyapanikazi. Ku mwanya wa kane w'uru rutonde turahasanga umugore witwa Lassie Hannah, wavutse tariki ya 16 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka w'1875, akitaba Imana tariki ya 21 z'ukwezi kwa 3 mu mwaka w'1993, aho yatabarutse afite imyaka 117 yose n'iminsi 248, akaba yari umunyamerikakazi. Ku mwanya wa gatanu w'uru rutonde turahasanga umugore witwa Kane Tanaka, wavutse tariki ya 2 z'ukwezi kwa 1 mu mwaka w'1903, akaba akiriho kugeza uyu munsi. Ku mwanya wa gatandatu w'uru rutonde turahasanga umugore witwa Marie Louise Meley, wavutse tariki ya 29 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'1880, akaza kwitaba Imana tariki ya 16 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'1998, aho yatabarutse afite imyaka 117 n'iminsi 230, akaba yari umunyakanada. Ku mwanya wa karindwi turahasanga umugore witwa Violet Brown, wavutse tariki ya 10 Werurwe mu mwaka w'1900, akaza kwitaba Imana tariki ya 15 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'2017, aho yari afite imyaka 117 n'iminsi 189. Uyu akaba yarakomokaga mu gihugu cya Jamaica. Ku mwanya wa 8 w'uru rutonde turahasanga umugore witwa Emma Morano Martinez, wavutse tariki ya 29 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka w'1899, akaza kwitaba Imana tariki ya 15 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'2017, aho yari afite imyaka 117 n'iminsi 137, akaba yari umutaliyanikazi. Ku mwanya wa 9 w'uru rutonde turahasanga Chiyo Miyako, wavutse tariki 2 z'ukwezi kwa 5 mu mwaka w'1901, akaza kwitaba Imana tariki ya 22 z'ukwezi kwa 7 mu mwaka w'2018, aho yari afite imyaka 117 n'iminsi 81, akaba yari umuyapanikazi nawe. Ku mwanya wa 10 w'uru rutonde turahasanga umugore w'umuyapani Misao Okawa, wavutse tariki ya 5 z'ukwezi kwa 3 mu mwaka w'1898, aho yaje kwitaba Imana tariki ya 1 z'ukwezi kwa 4 mu mwaka w'2015, akaba yari afite imyaka 117 n'iminsi 27 yose. Ku mwanya wa 11 turahasanga Maria Esther Capovilla, umugore ukomoka mu gihugu cya Equateur, wavutse tariki ya 14 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka w'1889, akaza kwitaba Imana tariki ya 27 z'ukwezi kwa 8 mu mwaka w'2006, aho yari afite imyaka 116 n'iminsi 347. Ku mwanya wa 12 w'uru rutonde turahasanga umukecuru Suzana Mushati Jenes,
umugore wavutse tariki ya 6 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'1899 akaza kwitaba Imana tariki ya 12 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'2016 aho yari afite imyaka 116 n'iminsi 311 akaba yari umunyamerikakazi. Naho ku mwanya wa 13 turahasanga umukecuru Gertrude Weaver wavutse tariki ya 4 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'1898 hakaza kwitaba Imana tariki ya 6 z'ukwezi kwa kane mu mwaka w'2015 aho yari afite imyaka 116 n'iminsi 276 akaba yari umunyamerikakazi. Ku mwanya wa 14 turahasanga Tane Ikayi umukecuru wavutse tariki ya 18 z'ukwezi kwa mbere mwaka w'1879 akaza kwitaba Imana tariki ya 12 z'ukwezi kwa karindwi mwaka w'1995 aho yari afite imyaka 116 n'iminsi 175 akaba yari umuyapani. Ku mwanya wa 15 w'uru rutonde hari na umwanya wa nyuma w'aba bantu twagerageje kubakusanyiriza bagaragara ko ari bo bafite imyaka myinshi kurusha abandi muri iyi si. Turasanga Lucille Landoni umukecuru wavutse tariki ya 11 Gashyantare mu mwaka w'1904 akaba kugeza ubu akiriho ni Umufaransa aho kugeza kuri uyu munsi afite imyaka 116 n'iminsi 205 akaba rero ari we mu by'ukuri ugaragara ku mwanya wa 15 w'uru rutonde. Tubibutse ko ari urutonde rw'abantu babayeho n'abakiriho bakuze kuruta abandi, ariko tunabibutsa ko abari ababashije kumenyekana kuko hariho nabo bishoboka ko yenda batamenyekanye. Aba rero tukaba twabakusanyije twifashishije imbuga zitandukanye nk'inyandiko zinyuranye za Wikipedia mu nyandiko yo kuwa 20 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka w'2020 saa 11:57. Reka tubashimire rero kandi tubifurize gukomeza kugubwa neza inshuti bakunzi bacu. Njye nitwa Anaclet Ntirushwa, reka ambashimire cyane kandi mbifurize gukomeza kugubwa neza. Mugira amahoro.